Ekitabo kya Danieli eshuura ya 9. Danieli okushabira ihanga rye. Omu mwaka gw'okubanza ogw'omu busingye bwa Dariyo mwene Ahasuwero ow'omu ruganda rw'Abamedi owahindukire omugabe w'Abakaludaya omuri ogwo mwaka gw'okubanza gw'omu busingye bwe nyowe Danieli nkamanyira omu bitabo emyaka ei Yerusalemu erimara ekashenywa kweri emyaka 70 nk'ekigambo kya Mukama ekyahanurwe Nabi Yeremiya oku kyabaire kiri. Naata amaisho ahari Mukama Ruhanga wangye nimusherurira omu kushaba n'okweshengyereza nayesibya ko njwire ebiguniya nyesiigire iju. Nashaba Mukama Ruhanga wangye namwaturira ningira nti Ai Mukama Ruhanga omukuru kandi orikutiinisa ohikirize endagaano kandi ogirire embabazi abarikukunda bakorobera ebiragiro byawe. Manya tukashiisha twacumura twakora ebitari by'okwihikirira twagoma twatishuka twareka ebiragiro byawe n'ebyatirweho kandi twayanga kuhurira abaheereza bawe ba Nabi ababaire bagambira abagabe biitu abategyeki biitu batatenkuriitwe n'abantu boona b'omu nsi yiitu omu izina ryawe. Ai Mukama okwihikirira n'okwawe konka ekiitu n'okwitwa enshoni nk'okukiri erizooba aha bashaija ba Yuda n'abatwire Yerusalemu n'aha Bisirayeli boona ahari abo abari hiihi n'abo abari ahari omu nsi zoona ei waababingiire ahabw'okucumura oku baakucumwireho. Ai Mukama itwe n'abagabe biitu n'abategyeki biitu n'abatatenkuriitwe ekiitu n'okwitwa enshoni ahabw'okuba tukakucumuraho. Konka Mukama Ruhanga wiitu niwe wenka ogira embabazi n'okusaasira n'obu turaabe twamugomiire tutorobere Mukama Ruhanga wiitu tukanga kukuratira ebiragiro bye ebi yatiire omu maisho giitu nabirabya omu baheereza be ba Nabi. Buzimazima Abisirayeli boona bakashiisha ebiragiro byawe baatishuka baatoora ahandi bayanga kuhurira iraka ryawe. Nikyo mukyeno n'endahiro ebyahandikirwe omu kitabo ky'ebiragiro bya Musa omuheereza wa Ruhanga bitushukirweho ahabw'okuba tukamucumuraho. Kandi ahamize ebigambo bye byagambire naatuhana itwe n'abategyeki biitu ababaire nibatutegyeka ahabw'okutureetaho akabi kahango ahabw'okuba ahansi y'eiguru tariho kirakozirwe nk'ekyo ekyakozirwe ahari Yerusalemu. Akabi ako koona katuhikireho nk'oku kyahandikirwe omu kitabo ky'ebiragiro bya Musa n'obu kiraabe kibaire kityo Mukama Ruhanga wiitu titukweshengyeriize ngu otugirire embabazi kandi tuturekere eby'okutahikirira byaitu tukamanya amazima gawe. Nikyo Mukama ateekateekiire akabi aka katureetaho ahabw'okuba Mukama Ruhanga wiitu n'ohikiriire omuri byona ebyakora konka itwe titworobiire iraka rye. Mbwenu Ai Mukama Ruhanga wiitu owiihire abantu bawe omu nsi ya Misiri n'omukono gw'amaani okeetungira iziina nk'oku kiri hati tukacumura twakora ebitari by'okwihikirira. Ai Mukama ninkweshengyereza ahabw'eby'okwihikirira byona ebyokora okuhirwa kwawe n'ekiniga kyawe birugye aha rurembo rwawe Yerusalemu orushozi rwawe orurikwera ahabw'okuba Yerusalemu n'abantu bawe bahindukire eky'okucweraho efumu omu bantu boona abatwehinguririize ahabw'ebi byaitu n'ahabw'ebyokushiisha bya batatenkuriitwe. Mbwenu Ai Ruhanga wiitu hurira okushaba n'okweshengyereza kw'omwiru wawe kandi Ai Mukama ahabw'ekitiinisa kyawe omwanya gwawe ogurikwera ogubaire gwabaire omushaka ogwakiza amaisho gawe. Ai Ruhanga wangye tega okutu kwawe ohurire yogura amaisho gawe oreebe okweshobera kwitu n'orurembo rurikwetererwa iziina ryawe ahabw'okuba titurikukureetera kweshengyereza kwitu ahabw'okwesiga okwihikirira kwitu kureka ahabw'okwesiga embabazi zawe. Ai Mukama hurira, Ai Mukama saasira, Ai Mukama taho omutima okore. Ai Ruhanga wangye ahabw'aho otakyerererwa ahabw'okuba orurembo rwawe n'abantu bawe nibeetererwa iziina ryawe. Kunaabiire ninkigamba kandi ninkishaba ninyatura ebibi byangye n'eby'abantu bangye Abisirayeli nindeetera Mukama Ruhanga wangye okweshengyereza kwangye ahabw'orushozi rwa Ruhanga wangye orurikwera ninkigamba ninshaba omushaija Gaburiyeri ou naareebire omu kworekwa k'okubanza yagaruka
yija nayehuta yampikaho yanshobororera nagira ati iwe Daniel hati nija kuha obwengye n'okwetegereza. Obu waba notandika kweshengereza hije ekigambo mbwenu nija kukikugambira ahakuba ori kukundwa munonga. Nahabwekyo teekateeka ahari ekyo kigambo oyetegereze okwo kworekwa. Sabiti 70 zitirweho ahabwa abantu bawe n'orurembo rwawe orurikwera ngu ebicumuro bihwe ebibihweho okutahikirira kurihirirwe hije okuhikirira okutarihwaho ebyorekirwe n'ebyahanirwe baanabe biteebweho akamanyiso n'orikwera munonga ashukweho amajuta. Mbwenu omanye kandi oyetegereze ng'okwiha aha kiragiro ky'okuhundura n'okwombeka Yerusalemu okwisi hakwija kw'omunyigi owashukirweho amajuta haryabaho Sabiti 7. Bwanyuma omu Sabiti 62 egaruke yombekwe egire enguuto n'enteeraniro zaazo konka bikorwe omu biro by'emirabanamu. Ezo Sabiti 62 kuzirihwaho owashukirweho amajuta ryihwaho kandi tarigira kyarisigaza. Abantu b'omutegeki orija baryacwekyereza orurembo n'omwanya ogurikwera omuheru gwe guryaba okutwarwa omwegemure kandi habeho obwema okwisi aha muheru. Eby'okwerekyereza biragiirwe. Ogwo omutegeki aryaragaana na bingi endagaano ehamire emare Sabiti emwe. Omu kicweka ky'okubanza ky'egyo Sabiti aryazibira abantu kutamba ebitambo n'okuhonga empongano. Bwanyuma omuhwerekyereza ryizire ah'ipapa ry'ebirikuzira okwisi obu omuheru gwo gwaragiirwe guri muhikaho.